Bonjour, chers les spectateurs. Za naše gledatelje u Francuskoj današnji dan provešćemo na zelenom travnjaku gdje se sastaju u 21. kolu prve županijske nogometne lige NK Goške kao domaćin i NK Maestral. Nećemo puno dužiti, zeleni travnjak ili ko što bi rekli za naše gledatelje u Francuskoj, pelouse verte. Ej, evo, faul na Nedu Erešu, otprilike nekih 70 metara od gola. Ivan Išević to izvodi. Turnije tu Baldu, Turnije, evo sada Balda po boku. Baldo, da on to proći. Baldo da je centrirao. Kakva prilika! Kakva prilika, Veraje! Udrio je to prednjim dijelom čeone sljepočnice. Kako je to bilo blizu. Loptu prima Čikato, kome će dodati tu loptu, evo strašna lopta na krilo Veraja, Veraja ima svog protivnika blizu sebe, da li će centrirati Veraja, centrira loptu, ide i promašaj, kakva prilika, umalo autogol, promašio je tu loptu Anto Grmać, to jest promašio je Le Ballon na francuskom loptu Anto Grmaća, kakva prilika, umalo autogol. Dragić prima loptu, Dragić, kakve biciklice, to izvodi danas odličan Dragić, na terenu sada Kale, udarac, malo nespretno malo Bebić, no ipak u njegov naručju. Evo sada lopte na Ereš skroz na drugu šanu straje, evo sada Čikato, udarac, kakva obrana Bebića, spravo Bebićo. Torbarina osvaja tu loptu, Antolović, odlično snalaženje u prostoru. Šta će sada ovdje biti Torbarina, uzeo je taj cug, ide Torbarina, pušta se prednost. Evo sada Baldo, može li centrirati Baldo? Ja, kakva prilika, no što se ovdje događa, evo Ivaniševića, Buljubašić, Torbarina, Ivanišević smiruje evo Antolića, evo i Dragića, ko traži, no ipak... Evo sada tih pomirbenih tonova, Torbarina se želi ispričati, Buljubašiću naravno normalno ne daju mu suigrači da se ispriča, jer ipak je to stvarno bilo energično. Dragić prima loptu, slobodan, ima prostor za dodavati loptu, evo strašna lopta na krilo do Čikato se obrušio sada Klaus nekih 12 tako ostavlja, gol, dragi moji, evo zgoditka, probudili smo se, kakva lopta, kakvo odlaganje Klauza, Dragić natrča na 16 metara, poteže to nisko britko dole, nemoćan Jerković, oprostite, Bebić, pogledajmo to još jedan poma, savršeno, bravurozno, sve pohvale Klauzu koji ostavlja tu loptu. I onda Dragić nesmetan, druga lopta na Šutala ipak ne skače, čini mi se čak tu Torbanina. Evo Čenge prima na prsa udarac, ali mlako. Čikado izvodi taj aut na Dragića, Dragić danas nevjerovatno pokretan. Dragić! Bio je Bebić na lopti, ali Dragić! Ivanišević ide po toj desnoj strani, evo sada Baldo prima loptu, stao je u buketu igrač Ivanišević, kome da li ti evo sada vidi Bereža, prazna prostor, Ereš, Kaka, ne, izvinjava se, dragi gledate, po to je Veraja, Domagoj, Veraja, kakav zgoditak, ajme gola, a gledajte sa, ajme lopte, ajme gola, kakav gola. Bravo Goška, gledajte i uživajte u spornoj snimci. Ajme gola. Ivanišević prima loptu. Kome dodati tu loptu? Evo sada vidim Petrušić do lopte Veraja kome? Opet Ivanišević vidi da ide na centar šut, ide ta lopta na koga? Na Veraju, evo gola, gol! Veraja, a lopte, a Veraja, dragi moji gledatelji, onaj dan kada je on raspoložen, kad je u formi, kad treba zapeti, on je najbolji, Veraja danas definitivno najbolji pojedinac, ali istaknut ćemo Ivaniševića, 2 lopte, 2 asistencije, kapetanska traka opravdano stoji na njegovoj ruci. Dragi moji gledatelji, uzmi tu traku, dobro je zategni oko ruke, kapetane! Još malo, evo, samo što nije kraj utakmice, Nedo Ereš, slobodan udarac nekih 35-40 metara
S desne strane Nedoreše i ode preko gola, tukao je prema golu direktno, evo Nedoreša u fokusu, danas vrlo dobar Nedoreša. I ovoga trenutka, dragi gledatelji, naš dragi sudac, prvi sudac utakmice, Tomislav Antolović, odsvirao je kraj na Lapadu. Šta reći, evo danas jedna, ajmo reći, rutinska pobjeda, 3:0 za Gošk, strijelci svi znamo, Dragić 1, Domagoj Veraja 2. Šta ćemo istaknuti tu bitno? Bitno je to da Gošk je obilježio još nova 3 boda i eto učvrstio tu prvu poziciju za plasman za kvalifikaciju u treću HNL Jug. No evo naglasit ćemo i ovo, danas definitivno ekipa je evo sada našeg dragog Tome sa Perom Grbićem pale tu selfie. Bravo momci, jedan veliki igrač, ta ljevica da uđe i sada grmila bi zelenim travnjakom, vjerujte mi, svi se sjećamo te simbioze Šorgić i Toma Asiški. No, što reći za kraj, naglasit ćemo Veraja, vrlo dobar, odličan Veraja, pohvale Ivan Iševiću, danas vrhunski odradio kapetansku ulogu, i Dragića koji je danas bio sve prisutan na terenu, brz, prodoran, okomit, no i drugi su odigrali vrlo dobru partiju. Šta reći više, to je bilo sve od nas za danas, kako bi se reklo na francuskome, au revoir le chers spectateurs. Dragić, bio je Bebiša lopti, ali Dragić,